Dore uburyo bundi bwa kabiri. Uburyo bwa mbere ukoramo nuza ukoreramo amafaranga muri makadamu, ni buriya bwa mbere bwo kugenda intambwe ukaba wazivunjamo amafaranga. Ubundi buryo ni ubungubu. Hano hari challenge, urabona hano hasi, aho hasi nuhareba munsi ya challenge haba hari amacalenje baguhaye, bakakwereka n'ikintu ukora. Hano bari kukubwira ngo validatinga nibura intambwe 15,555. Ego, izi ntambwe nuzivalidatinga barahita baguha iki? Aya makoini 200 hano hejuru biba biriho. Izi ni challenge ukora. Spot today validatinga nibura intambwe 5,555 ku cyumweru. Iyi challenge nuyikora bazaguha aya makoini 100. Ego, aya ni amacalenje. Ikindi ngo you turn to play, ngo aninga amakoini 200 mu gihe uplayinze game. Ngo nukora hano barakwereka amagame aba ahari yose, udownloading game ubundi uyikine. Reka duhere kuri iyi. Urabona harimo n'andi magame baba baguha amakoini menshi. Nidukora kuri iyi tabakubwira, reka dutegereze turebe ibyo batubwira. Atabaguha challenge uzayikoraho kuri iyo game. Uko mbona iri gufunguka iri gutinda. Ngiyo. Koraho play now. Hano urabona bahita bakuzana kuri Google Play ukayinsitara, ukajya uyikina bakaguha amakoini. Aho bashyizeho iminsi ibura, hari iminsi baba bashyizeho. Instruction uko uzayikina nyine uburyo bakuyobora. Nibura unlockinga 20. Nyine ni mu buryo bwo kuyikina. Ugere kuri 20 baraguha amakoini 38. Nugera kuri 50 baguha 75. Bakwereka uburyo uzajya uyikina no kugira ngo ubone ayo mafaranga. Izi zose ni game ureba ikoroheye ukayidownloadinga, cyangwa waba ubishoboye ubonye umwanya ukadownloadinga imwe ukayikina amasitep yose, wayirangiza amakoini uyamazemo ukadownloadinga indi. Iyo ni indi challenge. Dore n'indi challenge iyo bakubwira super sponsor, ni hahandi utumira abantu bakubwira ngo refer friend uhita ugetinga coin 2,500. Iyo umajije kubona izi coin baguha n'inyongera y'aya ngaya 100. Ego, indi challenge ni inujuje kuvalidatinga intambwe 14,000 ku munsi. Ya wayuzuza ukahita, iyo uyujuje challenge umajije kuyikora, aka kantu k'umukara kahita kavamo, hakazaho claim. Iyo wayujuje, urabona ino ndabura gato ngo nyuzuze, hakazaho claim, ukahita uyikoraho bakaguha ya makoini yawe. Iyo ushyize ukanze hano kuri see all, iyo ukanze kuri see all baguha andi matask menshi. Hano baguha andi matask menshi yo kuba wakoramo, yo gukora. Izi ni ziri in progress, hakaba n'iziri upcoming challenge. Izi zose zizaza, ziriya n'izivaho nimara kuzikora. Izi zose ni challenge nzagenda nkora, ariya manuza akagenda yiyongera. Izo nasoje, challenge nasoje ni izi ngizi. Izi namajije kuzikora zose. Ubu ni bwo buryo bwa kabiri ubonamo amafaranga muri makadamu. Ikindi nakwerekamo ubundi buryo ubonamo amafaranga ni hano kuri highlight. Hano ukora survey, ariko survey nk'uko twabibonye kuko atari makadamu, kuko twebwe dukoresha VPN kugira ngo tubashe gukoresha iyi makadamu.
kugira ngo tubashe gukoresha iyi makadamu dukoresha VPN. Rero iyi ntuza izi survey ziba ziri ku zindi applications cyangwa izindi website. Iyo uzikozeho zikujyana ku zindi website zifite security ya danger, bagahita batrackinga kuri gukoresha VPN. Ntibikunde rero izi ngizi zo sinkunda kuzikora kuko biragora kugira ngo uzapfe kubona itari utrackinge VPN kuri gukoresha VPN. Aha ni kwa kuininga coin mu gihe wakinnye game. Hano kuri highlight. Ubundi buryo ni ubungubu bwo kureba ama ads hano kuri watch video. Yego, iyo urebye aya ma ads baguha coin. Turebe hano mfite coin 6,294. Reka ndebe iyi coin. Iyi coin baba baguha ama coin 5. Turebe niba nimara kuyireba hano ziri bwiyongere. Nkuko ubibona iyi ni ad baba bahise bakwereka ukayireba. Iyo umajije kureba ad hano hari akantu kameze nk'agakubo ukora ukahita uva muri iyo ad. Turefreshinge turebe niba murabona ko bise biba 6,299. Urabona zagiyeho. Ate bongera bame baracyamo opportunity zo kureba ad. Katongere turebe indi ad. Iyo umajije kuyireba baguha agakubo kagakoraho ikavamo. Urabona ko nanone dukora refresh 6,308. Bampaye indi ad. Indi ad nayo nongere nyikoreho. Uko ureba ama ad bagenda baguha coin. Ubu aka kanya izi ad 3 majije gukora bampaye coin 15. Tayari ubwo birahita biba 309. Ya, urabona hano barambwiye ngo available, bakaza kongera kumbwira ko yabaye available, nkongera nkareba izi ads. Ubu ni ubundi buryo bwa gatatu. Ubundi buryo ni ugutumira. Iyo utumiye umuntu agakoresha referral code yawe, uwo muntu utumiye bamuha 1,000 cy'amacoin, nawe bakaguha ikindi 1,000 cya coin. Ubundi buryo ni ubu bwa survey. Hari izemera VPN, nk'iyo hasi yemera VPN. Rero iyo ushaka kubikuza wageze coin zo kubikuza, uza hano kuri aka kantu k'aka gift.
iyo kaje umanuka hano hasi, hano bakwereka uburyo ushobora kubikuzamo makadamu cyangwa koyini zawe. Hano barabikubwira, nugira koyini 45,000 zizaba zihwanye n'amayero 20. Abazaba bayujuje azaba yemewe kubikuzwa tariki 8 z'ukwa 4 saa 2 zuzuye, nibwo bazayabona ku makonti yabo. Iyi ni mu gihe ufite koyini 210 ziba zingana n'amayero 100. Icyo gihe uzaba wemerewe kuyabikura tariki 9 z'ukwa 4 saa 2. Nyine bigenda ku murongo. Minimamu tuba twemerewe kubikuza ni amayero 5, abangana na koyini 15,000. Azaba yemerewe kubikuzwa tariki 7 z'ukwa 4 saa 2 zuzuye. Ubwo iyo birenze utegereza ikindi gihe bazashyiriraho. Hano hari n'izindi ofa nyinshi. z'uburyo wayabikuramo.